Asamoah Galani gospel musician na wagye din eba no sorry ene ayeye num akodare wo mu a enya sepketo ene dey ni ho abasem a ye enkranfo etwe sre ene abasa na enkranhefo ene ebiem so no ntimamfo mo enkran wo mu a ekroyiye wo mu de wo mu kira dan na Asamoah kasa ye bi abiri bi ode betu dwa no ankoye bakobako se emfa amomo ti eno na nam so ama wo matu entesu kokko ede a kire dan na Asamoah kasa yakko se wan hwekra wo mu mane kwa pon motena enkramante banompo so no tuni nan ede esi enkramante mu asem na asem we video bi a wokoye live worship bi na say during exaltation no what they etu just say ebre bi ba nyamesum be ko etire mo just nyamesum tikra ko no enkra ko due mu kra no wo mo afahye aye homo wo kra no wo meja die ama bibia akoye nyame akwan na ne na nkranfo no ne twitwa ayefo no te ayefo no te o say jen wo be yi pa chere so wo mu ya sase wo mu ya mamre wo mu ye impo ya na nanom a wo mo tikire ko yi edema yen because wo mpo ene sa tikire afahye no edema yen no ene nam so ama wato entozu kokko eda chena ni niemu no dan Asamoah na mu nto obeka se wo hu se wafom no se di otwesa no nim se ne ti atia nto obi ka kire no yi na sito se ne ti atia no onu agina so ababonten a bepacho ede afa eho ni enkwere enzama wode abetu dwa no na minim sawura de be fa so amankran ha ebedrum rebi homo wo no kra ye nya biem se wutimi gina yi a ene wataade maame wo be fa ne kwa acho mitoma Roma no ni o mi peji ake mitama ke dan Asamoah ke bano neji ejamla ne ba jese kaje ba jese na troke ene wo yin wo bata wole ye wole na efe program ni wo ba ake bejeme won kele gbene mle to anake nke nyeme musician se wo fe wo bua wo yin na ake gan onupa ye ka me fe no ko ye wo what take action here no fe so ake e fe no afi program ko wo mo le jeme o ba twale pon no we pon no wo yin edo bwa ake we mo na yu ejese ne ba kwa fa wo nupa ya amwe me echa mini amwe echa ke kele ko wo fe mini wo kala cha pon ni wo ya wo yin twa no mo nya ba boy yeah cho boy yeah me nana ga manche ene me nananom ahemfo ene nananom atrankonya me nananom ahemafo nyina ga adangwa busia ene enkraman nyina moade nyina evangelist dan Asamoah ene mi gina mo nim ne dai mi gina mo nim a ye me kan nyina ne se me pam chew me do wasuro a chew pa e pam chew se mi video bi a me ye a anya mo de na hu se mo ye hu press conference na ye me kan nyina ne se homo wono mi bodi no na mi nim na me ntia se enso se eye nananom atrankonya afahye ene amamre iti dia me kan nyina ne se mi bu amamre na mi bu afahye ye kwotwere ni mu a Bible ma yeti asia se amamre wom ena afahye nso wom iti nananom ye mo na me kan nyina ne se me pa mo kyew man kasa yie mon fan cheme na mon koso anfa mon pai bone mo honhom pa mo de ta machi ama mapajadu de madre no men koso anye sa ama me pa mo kyew bebre na men tia se na me mon so Bible se yem fa ni de madre ti nananom mi bu mo na mi bu afasha mi nim sa fasha yi eduru so a emma nipa fi achichiri ni bencheye eba ne kabusu nyina so bom ti nananom mon fa nchane ne da mo ase se mo di ache ne da mo ase nyame ka mo nyina ne da mo ase papa ebufiafo ye kwhwe de koso no otimi se enwunya ba se ni pass ye kasa edenya nsane ni ndie bata ye kasa wempo no kra se na Bible na kra che no se kan ansa na mpo kasa no wakasa empentem enyi ensema no enye sadia na ense wa na wo pe amane edi ama wo betro ba se dada asemo kan no we meaning any bad way na so one fa adiboni ante jonim se braina bana tusakonya ba no o hye amanfo enkrananso na no akoyinika na mpo se na no boyinika eye atemdidie
a efi mebu yi wo ede ekomane no na say eno nso no papa na efumzo mienu ka bomu a etima papa ewie pe ya na ne nua mu no ayinfo no ye hwe nim se wo nso echopa na wo de abetu da no wo magi atum na emponsebufo bi pa ba o mafa wo mo ebeso mu ewochire na nua nya futuo ema eye amanfo a ni chichi wo mu nya platforms ede ekasa metre anwontofo celebrities awodo ebi wo a wenya platforms wo kasa na sem na wunyia na obesi so no wo nwe nka eno preko platform na wenya na ntira se ensem bi ebeba na no do odin say ne papa mu na to okika to edwa no okika ensem wo na to aka no akofun obi na no na kwa ensem pi wo mo no mu nsem na bi wo ha edane ebe ensem bebre ebi ti o ni ntira se o meri o mu kasa no akasa ensem a wote nkwa dia anie o ha obi say de ebepa omo akwa na se ebusafo ensem de akodu ni ti e twense enkranfo na info no bekasa se wo mpo maji eye ne chopa no atuma na se wo mo anya ntum na ayinfo omu da kura no de onye omu kaseti aye sempi omu na asasiri omu de metimi esidira bia nti yes let's say ne chopa no beka omu akoma eja wabepa waje ne phone to no pa cho de na se ewunya se no so me consider no maje ne chopa no e de atum na to ma hwe do metimi ba ni nya ne ntimi show mu nti ye twan so omu de omu no edi sem e ba betu dwane na ebusafo omu moji na mo subscribe to your channel by clicking on the subscription bell maybe em suru we wo ho no ma na wase mia notification bell no ho no na say brebi ebe update your stories mo won wetimi enya bi phone no so now we save your sabo mo dia ko your platform so Instagram na Twitter so @toomuchgh_ Facebook so toomuchgh Moso for mu nua bana na ama obusua enye mo comment no enkoso emra your comment section ho no na nyame ye adoma be san edi ehia bem DKM ene chinchim efidie no edema me makra munya